tukagita kitharimo twa thikira ruteto rwa Murungu na nkrukitu magare na twite makanisene na ritora Murungu rirogita kugoshwa inkwenda turomba rukirwa narwa mbere turomba mbuge maritwa jakwa mbita wa Pastor Rebecca kana Pastor Becky kuparaba ingi urabambize na uwa na hudumu katika kanisa la Burning Bush Church kare at bypassine area ya mteguro ya gakoromone antwara Burning Bush tuna training college ya pastors na readers in certificates and diplomas na next intake yetu ikaithira iri mweri jwa 5 jaleo mwaka juju na irasi bidhabirie groundine ya church yao na karibuni sana katika jina la Yesu Kristo. Nkwenda turomba nikenda tugeta yakwa ni inya ya Murungu na ritora Murungu rigakumagwa Kenya na kubukethia bwinde achore ashirika ashiari na kinya